aikal kha mithi pakua in aikal an lo lavenia kan puivia vani mi accident ten lo to ka office ankal thailo na khirtak te an lo to ka office ankal thailo an sualwang ani lo na chuan sarkar dana danding lai oma an leave nei zong song te an lathia atopa leave without pay in an lakal le theni then invalid pension scheme te po kan introduce dona sitiang chuan atida tur chip chiara khachu nakina order aron chuak dona ni chu kan zom ram angayang then kan soivel du chu Mizoram hian Mizoram po na tangin nan Mizo officers kan nei thina heng kan nan Mizo officers te hi Mizoram anom chunga nuam ti taka kan siam hi apoi mo khop mai then khachu kan chuaka then khachu kong te kan zo nana an hong thladel hilama an kai sang chozela mithil te thei pui yan long nia kan mamo le thina ni mani pokhan kan IAS officer pakhachu order chu avele dar kar khatba kom don lo tia an siam ngalan tia kazukum zui troka atm ema man mo de chu kan thiam lo ni kan lo treat thalo chen yang katia ani pokhan thadewin min lo changa Delhi local huna choron nge chete min tive a tiang chuan kan rama posting ron nei to outsider reng hi mundang danga ni na poimo nein an omzela thiana kan siam turani Mizoram an ngaina atamberin soinwa manti an tule fate nena po achan chu mundanga posting anga ni lo Mizoram chu unique ani an pui awang experience ani khatiang khane wangin min lo ngai na fu zel thina bana utilai kan chief secretary puare magarwal atong thaisia kan chief minister pu cho chunga tong wang sia tingai na shelo ka vel don chete trap ru maya kha po kha go kan zuk in front le chief secretary ania KSP kan nia ti chuan Mizoram khalo langai na ema Mizo shim khangai na ni khatiang khan kan chua turani kaini an colleagues te nitin office department sang an tho pui te baka general public le kan NGO zong po hian hei hi ria sela kan tan hei hi poimoni ti kan soidu ani tin in dailo na districta in dailo na chungchanga hian district pakhata hian a minimum MCS sompani kan mamoni phot maina chu po chu kan fill up thelo line district thar pathum kan nei bela kan recruitment in heya phatlat rilo chu wang chuan kan officer te hian kaini kabial ngeya po revenue settlement officer ni te election officer ni te SDO ni te mi pakhatina kop me kani tiang khan kan sum din bunin ala phak silo wangin post fill up hi kan ti zung thei lova tin kan ngai thak to angin a lower level hi kan ngai poimo don ani a chunglam level hi chu ti min kadin dai lo ran palo amar a feeder post po omlo tuemo pension ai o thei tur po om reng lo khopin anwai lam hi kan ngai sak lova ka soi to ang khan pyramid ledling angin kan omani lulama lokbura ke na dol don lo heng thei kan local to dan ni siam that angai ni ten panchayati ras chungchanga hian panchayati ras hi pong man thei kan ni lo kan ta na an siam ani lo apas tu te zinga te po kan telve amaro chu kan ta na siam ani lo kan mang ve duani point assembly ya
mun thoma thena mun nin kan pass te lo chuan kan mang thei reng lo 6 schedule area ta na siam ani lo keni chuan traditional institution 6 schedule kan ne ya constituent assembly ya Sardar Vallabhbhai Patel te khang ho thranem ngai na sara khan constitution within constitution anti china ka 6 schedule heni India mi puinol puine na administrative setup pakhat noya da chi an ni loved antia wangin va patelate Ambedkar ten thai top min chua puya constituent assembly debate khat chair ulangin 6 schedule san zia le lut zia in fremayang chu kan mang an pui tak na chu finance commission in poisa min pe ve ta tlat lovani panchayati raj hawan pek si lai khan chu sum chu kan ir ve maya in sui cho ve mayang u kan han ti deuh thuak ka amaro chu 15 finance commission chairman khan mimal takin iduang ang ron siam vero mintia tin discussion po face to face in nei ni se ka local huna atia this one ka thelut via press conference ka kova a copy po katlang zar vekani so that's one kan village council te state Sumatra kan encol that thei lo zia le kan in dai lo zia finance commission na tanga kan ta tur big AMC te mundanga panchayati angte municipal angte anti anga minti sakbe turin ron na kathen wang pheju ka ti haulova 15 FC khan provision minron siam saktani chu Mizoram Finance Commission in population based berin khotin chantur alo siam le a chu kan chantur poisa spek to sa po kanin pe theilo ani Mizoram sarkarian 21 22 chunga Anadawn tur po kha kan la pe zo lovin ka ria usoi bunga khana khachianga nga 21 22 a village council hold on tur kha kan pe zo to mo 22 23 first installment vela kan la tang second installment kan la thleng lovin ka ria chu ka han pha lo zo poisa min pek to sa po kan mang thiam lovani kan tran na ngai ni 23 24 kan lap khoi mial 24 25 na khat po kan la khoi lo chu tiang chuan ya wangin kan tran angai khopa ka soibok LED lama po finance thiam kan ron peng chu va pui ro kan ti hialani khami system kha kan thiam thin lo wang hian kan that lo sual wang po ni lovin anduang hia huna report kan pe thei thin lova poem emani chu tiang chu ania tuna chuan min ron pe to ani tuna hian keima ni ringota fight lovin kan sevela kan tribal pu state chief minister zong dio letter ka thon vek ani arwal in hi fight ang 16 FC a hian hei ai tamin ron pero seti in kan tiani ti chuan panchayati raj kan mang ve du ani point in a modified form in kan mang thiam ani ani ang hian ni lovin kan du angin kan kai soi thei aming po du kan hua thei chu working committee in unreal dan ani alaya kha kan harsan na berlai sum chungsang ro chu chief minister dangte ne na tangtlanga tun 16 FC hi chuan tamzo mu thei dan ngai to turin kan in bo sai mek ani ten minister te hi official tel lovin kan corrupt thei ve mi alo in tel lovin kan corrupt thei mi alo wania nang ne ro chu kan tel lovin in corrupt thei min thurwal pui reng su chu wangin apoi mo zok chu official te inni chen ka chuan contract ate chanvo kan nei tlak engang point official in tra ilangin kan integrity a that lo chuan kan tho pui chak zong in ni thei don chuang lo chu chin riat ka du voina local comte mizo society
avan ne te vek in ni khi ta mi in ni adang zong zong chuin nuai vek ani chutiang khopadin mun sang a pathianin a hlan mal som na pek cheuania in hloa lungoi ro lom tok ro lungoi takin pension ula pension life thatak krisel na nen enjoy turin chu pathian thu inoi phot chuan in chan turani chutian i lo chuan taralama velora an refer ti ngai le nga mo har sat nen phubala khonin minron nan chin chuan in kanin chir khopam chu wangin kan ei rudon lo ke ni chuan i ei lo tlang ang ka tiani tren khadian ei ru lo bi ki kan du lo thiro ei ru ro chuan ti tlan dial ei ru lo chuan ei ru lo tlan dial lo ni puten an ei ru an ti an thria chuan in grade 4 te po hen ball pen tal hin pai ho ve mai ni kha kan nia thatlan kan tum don ani tin lo hi ei ahun taka chuan kan lain pe theya kan poisa nei zandar saria waina kan sumdin mun ka khazela nitinin kan ne na lo tleng thin kan han lom ve viawa RBI ya kan suma vum ve tran ta kan ti expenditure sang sonom reng lovin na department thren ka denin lo thoka bilin ron tile kan riat mia lo kha finance na kan riat pui mia lo khan hei in ron tile thina kan account na pilot thina ni to na tang chuan financial control financial management hi thadewati kan tum dikcha chuan financial management hi IIPL Punjab University a course ka zo ve na tanya parliament apo engeni resource person lak vengat kani MNF sarkar lai point kan speaker puje thang huamo khan kan MLA zong parliament house next year kai man training kalo pe ni so wangsuan til tharte tama kanin update ve zela thei toping kan trangtlang ka thopui ten thai me ma ka rial lo min thil fia thina kalom khopa sumber ikan manage that lo chuan til ya fel thei lo so wangin til thar kan ron introduce te po khalom takin min lo pompui ula te lo thin tum ula kadu khop maya keinin lo kan la lo ti tok hedom zia maya anol puin lo kan han lak hian enga tinge kan tia enga tinge kamati hian kan ladong lo anti thin finance department hian finance department thiam lo ani lo department dang thiam lo ani in ron thelu tlai lo in noyami ten ahun taka lo dong lawer sila in du chuan ron thelu va ve mai ro in thelu tlai tla chuan kan pe thelo eng te hi nakina in ho tu te wang lom ka lo ti zel to do na nia tin abik takin a hlo tlem ho hlo po ni lo man la ho hi ngai sak tur asa ti te angan du odi a thok te sanctuary a thok te old age pension ti te heng te ho hi central atanga a local tlai wang ani point akal ma theidan kan ngai tu turani akal tlai thei chuan akal ma thei ve ngai turani ringon mai ni kaimaning kan tho chak chuan a local ma ve mai hi karing ani lo point ani mi na thei te nu pui fanau chom te sing khat em po hlo zo lo te heng tena lon la lo hi chuan in andin mun khan ngai tu te u kan sum lo nei sa mang po lo ti saka anwa recover le mai dan te tal po hi kan siam sak athale in kashia tin ton la communitization kan war to a many point ti so ve kan tum don
privatization ที่ไม่อันนี้ต่อโลนั่นไง decentralization ที่ไม่อันนี้ต่อโล communitization in state trend ขัดอัน culture ต่อนี้ให้แกนี่ point กัน target อันนี้จุดตาชวนนี่ชื่อนักการไงครับcommunity policing ค่ะกันไง point โมนี่อินดานมันไล่ค่ะเสียมชัดอันไงนี่ชวนอัน department secretary ทำมีแต่การเราชินเสียอุละเสียมชัดด่านตัวรอนพูดอัพวัดอุลังอินthen excise act กันเมนโดนะเหตุอย่างเด็กบกเขียนกันติดโดนนี่เอง authority มาเอง legal protection มาในละวินมีตักษาอันดับมีมอเตอร์อันดับง่ายมีอินซูงอันดับง่ายมีอินซูงอันลูกค้า house trespass อันนี้ฮาลเซลขดลังเทนไฟดูตู้เตจอก criminal กันติดลัดเหตุส่วนกันอินเทียนไฟโดนเราช่วงส่วนละอมเวทำขบินกัน community force ได้เสียมกันตุม social sanction ให้ละอมเบอร์ legal sanction นั่นจู่ legal ลินกัน support โดนนี่เราอันในตัวนี่มีเจ้าเต้นเรากันในตัวเรากันเราเบอร์รำห้วยบูต่อสิปะเทียนทีละสัวละเปียงให้ลองกันที่บ็อกซ์เสร็จแล้วกันเราบ็อกซ์ต่อเราที่กันในเราแรงกัน community police เตตัลที่เราเวียวรอเส excise หน่วยกันเสียมตัว force บ่ให้เราเวียวรอเสข้ามีปัญหาเล่มินเราอินเอ็นต้นเดียวเล็กอุลังอินอังคัดเดียวเล็กก็ข้ามีข้าตีอัฐาอินกระริงอันนี้เตียนกันอินได้เราวะ police เฮ population wise กันชุดชวนชุดที่ลุตุกันอินได้เราจุกันในบิ๊กเราไล่ให้คอยมุลายเฮียนิน police นี่เราหน้าเตียนเราถกอันนี้ชวนกันสวยจริงโตกันเฟียดชวนเฟรมนาเวียวโดนเนี่ยอินเฟรมที่กันดูเรากันเฟรอันนี้ grace period กันอินเป police นี่สิ police นั่งถกเรากันทำอันนี้ชวนอดีตระวังผู้เตอินสาติเวลเทรนจูบองผู้เตปอนเนี่ยบองอันผู้ตักเรามีดังอันรวยเละสองไหมนี่ทิลดังอันติได้ขัดยังซีขาดทุนมาอมชีนังค่ะอมโตเราเซกันตีตักอันนี้ทีน371 G ค่ะกันง่ายไปมองโดนกันนี่ส่วนด่านทาร์โลกลเปียงตัวนับโอCRPC เต Evidence Act เลย Indian Penal Code ด่านทาร์อันเซียมเซ็นทรัลลินั่นรอน apply เวียตัวนับโอเฮียน apply เวตุริงกันตีอาจารย์จะอามากันเรา apply ต่อสารนี่อันนกโลวนี่371 violate law วางิน371เฮียนอินเดียด่านส่งหัวมโลอินเรมนักกันในมาอินเดีย Central Act มิโซรัม enforce เขาหัวโลที่เสียตัวอินเรมนักกันในนัวมีเชียนี่371 G เอ็งวางโลในเงี้ยอันนี้วันนักกันรวยตัวดำลายสิงห์ส่วนอาศัยเทอมชุนกันนี่ต่อเฮมิจุงซางไอ้ไว้ด้วยเรา Home Minister เลยพูดแล้วเด้งอินการะกับวักเวลนี่371กันไฟท์น่าสักคบไหมสุดท้าย Parliament Constitution Amendment เสียมตัวเตจิงกันเทลเวสโฮเซลสุดท้ายเสียมตัวเตกันนี่เวกันง่ายป่วยโมลุดดานโปกันเสียดปุยที่กันสวยดูเดินไปนะกันมินิทกันทิลสวยให้กันมินิททับตัวกันง่ายข้างมินิทข้ากันรอนเอ็นังอัตรุลังเซลินะคอนซันดีพาร์ตเมนต์อักษรหลักจุยตุรินกันเสียมังมีติ้งชัดกันเนี่ยเหตุอาธรรมเราไม่ชวนอดีตโดนหรอวะบ่จุยง่ายนี่อัตโตเบรกันสวยดูจูไว้นะกันสวยรังคาน value system กัน change โดนอันนี้มีผู้อิน politician เตมินหูดานรูทีนมีบุมซิงดอดสวยทีนกินนัตัวรันนี่จวนเอ็งมาตีแค่ในโลกข้ามีผู้อินมินคลีร์ดานนี่โจชนิตอลวินมีผู้อิน politician นั้นคลีร์ดานจูมีผู้อิตานอินเซงโซ
rong bol tu chia lo kha tiang ang min hu thaina tur khan ma kan lang kan buruk rat te po mi puin min khir dan su mani trang ma ringot hai kai san na tur ringot le lo tam ringot boi pui khotlang le ram le nam nga ma ngai lo ei ruk tur piang ei ruk thre lo asan na ai lai chuan in poisa tam na piang a om chak pos engeni pos mui lo deuh te kha min hu dan ani official ho po mi pui hian politician te le official te mi puin min hu dan hi voin tlai tang hian her dang lam ni ro se mi puin an rong bol tu a min ngai ro se chumi ti tur chuan kan trinang chu kan thoma ri ngot po hian chu chuan thui tak na a thok to in karinga ten tun malama kan local to dana compromise complacency chalta he ngaya nei na kha kan lo ni rei to ani mai thei tu na tanga ro chuan thil thar history thar Mizoram tan kan CM.Lalduhawma ani target nein goal nein kan kalanga kan main goal khan department zong in kha kan target don ani Christiana van ram kong so ta eng soi hu em an tiang khan so ta eng lampanin kan ram kan kalpui don ani so ta chuan kan hlim tlanga tranem kan ngai tlang ti kan mela langa kan lom khop mai kan thla in timuang thei topin kan thok khowang to ber tak da kan soi du chu Chief Minister Black Belt in Anadawn ania taekwondo heng lai nge lo zir nga te Black Belt ani ring ngot doin ti mai thia ka hril ri don lo chuwa in shemayang so wang chuan Mizoram a hian Chief Minister taekwondo Black Belt kan nei voi khatna ani dona ro pui dang lam ve de ani khang the po ale kalome Sir Kanlome, for your inspiring words and insightful speech. This one hun to kan lo thing to voina he program in Roman saktu min arem shiat na he program ron rot swak tu kan Chief Minister som tak pulal do ma chunga lom thu kan soya chuan kan minister zong te chunga lom thu kan soya nileng in heta hun min man puya chuan advisor to CM te po nileng in heta hun min man puya chunga po lom thu kan soya chuan to beratan chuan voina official rontel zong kan CS kan Chief Secretary ma'am po he program hi duangin GAD nen our respected CS ma'am also very busy in the preparation of this program, and it has been a grand success, I think, ma'am. Thank you for your for coordinating the entire effort, and to all the officials of GAD and to all the officials of the government of Mizoram and Team Mizoram. And before I end, just once more, Mizoram le sap chongin ram le nam siam that konga le mi pui rong bol na kan shoi tu te tunga dikle huaisen taka ding turin voina local khom te hi in tiam thwangu. Let us all really dedicate ourselves to the service of the government and the people in bettering the services and for the welfare of the people. Thank you, everyone.